Ka whakaeke mai te kapa anō Tainui Waka ki runga hia i te Matatini o te Kāhui Maunga. He kapa tau tōhito tēnei, ko te Pou-o-Mangataawhiri tērā. I whai wāhi atu mātou o Aukaha News, ki te marae o te motu, ara ki tūranga waiwai. I reira, prakatihi ai, tēnei kapa anei, te Pou-o-Mangataawhiri. Ko te ingo tēnei kapa haka o te Pou-o-Mangataawhiri. Ahua mai i te awariri ki o Mangataawhiri. Takea mai ki tēnei wāhia tāhua, ki ngā rua wāhia, ko tūranga wāwai te marae. Patipu ake au, i rato i tēnei kapa, mai te tau 2005. Te wā tuatahi i tō mai māmarau ko papa hei kārehi mo tēnei kapa. Ai mai te tau 2005, tainua ki tēnei wā, taku tū tuatahi i te tau 2023 ki te Matatini. E hara i te mea ko ngā whakatātai te kaupapa matua, tauna ki hia te ariki nui te atarangi kāhu, kia ara mai tēnei wahanga, o te wahanga haka, o te Pou-o-Mangataawhiri. He nui ngā wheako, o te tūhono mai ki tētahi kapa pakeke, engari pia ko te matua, ko ngā kōrero, ko ngā hitori, ka akona i a koe i raro i tētahi kapa pakeke. Ka haongia te ngā ika, te ranga ika, ka tōtō mai ki roto i ngā kaupapa o te iwi. Ki te kore he kaupapa a iwi, he maumau a te whakatātai.